Aing ge suksema aturan titiang majang ring pengentar bos atau kalah sani kepaice ring sekian titiang sedurung titiang ngelantur nugrayang titiang ngaturang para mening suksema ning mana majang ring ide sang yang widiwasa diwani sangkaning asong kertewar nugrahan ide titiang ide bagus made mahardika adigama sakeng perwakilan kelas dase mi papa presiden militan wimbakara pecentokan pidarte bahasa Bali dari SMA Negeri 1 Banjarangkan warse duang tali duang asa kalih puniki jalaran antuk ucarang pangasta Om Swastiastu sanewangiang titiang menggala bulan bahasa Bali sanewangiang titiang para angga diakse panurekse mantuk kering para pemilihan pencetokan pidarte bahasa Bali asa pun ketalan didane sarang sami sanetan presiden ojang titiang sakesiki sanedahat suksmaya tur tresna asihin titiang ringgalahe sane becik mangkin puniki titiang jadi ngatur nguningayang naunginin kawentenan sakirti ring cakati puniki menawi didane sambut uning indek kawigunan sakirtine punika sakirti wangun antuk kalih grune sat sane duwe arti nenam miwah kerti sane duwe arti suci dados nih sakirti inggih punika enam kesucian sane patut kemargiang oleh para janane ring jagate puniki enam kesucian nika nenten jawantah tios atma kerti samudra kerti danu kerti jagat kerti wana kerti miwah jana kerti sane kebawas atma kerti inggih punika usaha miara kesucian ring sang atma mangde preside pari laksana imanusa mewasta becik duani kawentenan imanusa maurip ring jagate stata keliput antuk maya kawentenan maya punika raris kawinang bingung utawi awidya stata nundut imanusa memargi ring pemargi sane iwang yani raris sambar presiden nyuciang ring sang atma pasti ketalan presiden imanusa ngeruruh pemargi sane patut Ge ide dani sani wangiang tiga pingkalih ke bawah samudra kerti inggih punika usaha ngelasarang kesucian samudra pasti miwah pesisir mang de preside ke ajegang usaha sani ke angin jalaran minekadi nenten ngelaksanayang pekaryan sani pacang rusakin pesisir tapi malih rusak sekancan sanema urip ring tengahing segare pekaryan sane pacan rusakin segare utawi sanema urip iwit contohipun rerah ulang ngangge potas bukat harimau bom utawi sane siosan iraga dados manusia sane harima duwe pikaya sepatutnya statu miara kesucian segare ni punika nekadi ring sekale nandor taru ring posisi nenten ngeruk pasir termaning statu miara sani ke bawah terumbu karang ini ketara ring ni sekali saat ngelaksanayang upacara melasti pengelam miwah sani siosa sani kaping 3 ke bawah dan kerti inggih punika usaha ngelestariang genah buwetuan toyo utawi sumber-sumber air kali Pasiraman tukat danu miwah sani lian-liana pasti ke ide dani sampun unik indek kasukseman sakirti utawi danu punika sani urip sananin sani wenten sani mu urip ring jagate usaha sani presiden kaangge jalaran inggih punika nenten rusakin taru sani wenten ngelaksanayang upacara melasti miwah
pepekelem ring tengah tani. Tapi empat kebaos wane kerti inggih punika saha miarep sucian Allah sami wenten ring jagati. Kawetanan alas punika sani ngawina angin sani kairup bersih tur akeh medage oksigen. Sakemon wenten talan pari laksana sani ngawina tarune punika ninten asri utawi rusak. Sani pinggir sani ngawina tarune punika ninten asri wantah sangkaning pari laksana ing manusia sani lobe. Akeh pisan tarune keebah keanggen wangunan utawi keadon sake wonten nenten kesarangin antuk nandur taruh punika sani kebaos reboisasi. Inggih idedane ngiring sani mangkin nyikiang pikayun mangdene kawentenan alase punika setate ajag nyantos riwekas saha sani kaangge punika sekadi sampun kelaksanayang inggih punika ngelaksanayang upacara tumpak warga nyaban ngenam sasi miwah setate nandur taru utawi reboisasi dina kepenedoh ring pesisi margi. Kaping 5 kebaos jagat kerti sukseman jagat kerti inggih punika usaha sani kemargian mangde presiden ngawinang keharmonisan ring jagate puniki. Keharmonisan punika pacang presiden kemargian yani umat sami sampun ngelaksanayang sani kebaos Tri Hita Karana. Tri Hita Karana inggih punika keharmonisan sani kewangun imanusa sarang idewa imanusa sarang imanusa sarang genah ipune urip yeni iraga sarang sami sampun presiden ngemargiang Tri Hita Karana pasti katalar presiden ngardi jagat kerti sani kaping 4 utawi kaping 6 kebaos jana kerti inggih punika usaha nyuciang raga mangdene nenten kegoda oleh maya usaha sani kaangge jalaran inggih punika sekadi ngelaksanayang upacara manusia yaknya minekadi pebayuhan punika talar yeni ngelaksanayang pekarya sepatutnya ngererah pangguruhan ring sekolahan inggih idedane sepatutnya nih iraga pekarya utawi mepari laksan sani ngangudut ini sastra agama mangda presiden ngelimbakan satkerti ne punika dua nih satkerti punika pacang presiden ngardi jagat sani santi asri tor ajag jadi astun iraga wantah presiden ngemargiang silih silunggil ika sampun presiden ngardi kerahiwan tapi malih presiden pacang ngemargiang sami pasti kesaharanin biute nenten pacang wenten malih pada negara Indonesia umat Hindu sami sampun ngelaksananya satkerti ne punika untuk ngelaksananya upacara agama ini tadi upacara labuh gentoh diosan wenten tala upacara Bali eke dasa rudra nyabran satu wasa panca Bali kram nyabran dasa wasa upacara tawur kesang nyabran ngenem wasa miwah upacara Bali merebu bumi nyabran siwasa ni kesami dua tujuan Nuciang buana agung miwah buana alik utawi mikrosmos aingge idedani pemakasne ring para diakse panurikse wantah asapunika titiang presiden matur nanginin ini usaha sani kemargiang mangda presiden ngardi satkertine puniki ring jagate puniki
akeh atur titiang punika tala akeh antuk keiwangan titiang kirang langkung titiang nunas kang rene pesinampura pinaka pamuput uputan titiang atuk ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi. Oh